Como todas as crónicas familiares, a saga dos Lugrís comeza co misterio das orixes. Neste caso, o misterio conta con decantación plástica e literaria. Representa en clave un mundo moi orixinal, o mundo dos Lugrís. A decantación literaria precede á plástica. Comeza coa poesía e a prosa de marcado sabor autobiográfico de Manuel Lugrís Freire, o vello Lugrís. O vello Lugrís nace no centro histórico desta vila coruñesa de Sada, cando os cantares de Rosalía pasan a formar parte dun proxecto de enorme importancia cultural, o que protagoniza a familia Chao. Formada por demócratas e progresistas, tivo 3 centros motores: Galicia, Madrid, Cuba. Progresista e demócrata de corte mazziniano, como os Chao, impulsor e académico fundacional da Academia Galega, Manuel Lugrís chegará a presidila na Segunda República, pero só contaba, de saída, cuns estudios moi elementais. Inquedo e rebelde, sacou da escola letra de pendolista, que debuxaba con pulso firme. Chamaba a atención.